Get ready with me za hello party i kako sam usred ljeta donio zimu. Bože mi prosti, dress code je bio elegantno sa crvenim detaljom, a ja ništa crveno nemam. A elegantno još manje da pričam o tome jer ne volim klasična crna odijela. Pa sam išao na već viđenu varijantu crne svečane hlače i kratka crna majica i na to neki sako. Hlače su Gucci, našao sam ih u bratovom ormaru, ja se nadam da je pravi Gucci, da nije onaj Gucci preko granice, bosanske mislim. I pjevala je najveća Severina, dugo nisam bio na njenom koncertu i baš mi je ovo falilo. Super smo se proveli, puno sam vidio ljudi koje ovako sam samo iz viđenja znao. I sad smo se napokon tako malo podruškali. I eto, Andrej se polako vraća u život iz Australije. Vidite, ovakav comeback volim, a neka moram ići odmah raditi. I da se vratimo mi na taj crveni detalj, šta sam stigla na kraju napravio. Vidio sam da imam ovo crveno nešto bobičasto, inače se za Božić stavlja na garlantu. I ja sam to ovak stavio na ovo ide marama. I onda sam odrezao pa kao da izgleda kao broš. Bože me sačuva i sakloni. Evo, dobili smo i kesu.